corner is for everyone that needs hope, strength and inspiration. Akuvalelwa umuntu. Prison corner eyasemkoti for abantu basemkoti sishanyeling us netalo cover yabathi uvumele ngene ngaphansi kwamadanyana ukuthi bangothatha ngithathela ngole ngena ngaphansi kwe-Grootfontein prison maximum medium juvenile ngithi hoyo Sasolburg prison Vereeniging prison Krugersdorp prison Heidelberg prison Sun City bomamprofita beyigebengu izinja zami ngaphakathi bafethi ngithi hoyo mawili sithula amabotha mfana kashabalala athi nkalakatha uvusa inkalakatha namhlanje boy awuthi yami kasi to kasi wonke ama intersection bafethu yawo bafethu ngalabizi ngithi salute kanti thi ngikuthatha ngokubeke ungakhohlwa nje kuzothi nje isikhathi masithi 1 o'clock ingalabizi sabe siphethe ingalabizi namhlanje sabe siphethe ingalabizi uzositshela ngohambo lwakhe. Main aim yale show is entertainment. We educate at the same time we entertain. Khona iGrootman iTimer umalume hayi futhi umnandi yena umnandi bafethu fresh man hayi fresh as balls sanokuphuma emadabini bafethu hayi mayengambona hayi dikhathi itsakala kamona hathi sifapana kanti ziningi into ngiziphethe kuzothi nje namhlanje ngizotshintsha kancane ngizothi isikhathi sami nje masithi 20 minutes to 1 o'clock uzobona ukuthi iThetha FM ikuthanda kangakanani. iThetha FM yabathanda abalaleli bayo. Ngizolanda umimizana omnyamazana awuqhikiza la kaMalindi Roy Clips uzosipha namhlanje ukuthi iThetha FM njengoba inithanda nje iphethini ungasuki lento yenu le ukuthi uthenga icathulo thenga amateki akwazi aphele since uyi4+1 awuyikuphi uphila isahla lapha uyakakeke ekhaya iThetha FM ithi izokushayisa iround kulonyaka ngakhohla kulonyaka lo celebrate yona 21 years emoyeni ukuya nokubuya sinjalo sokhuluma nomimizana omnyamazane lapha nawo sokhuluma naye intombi kaMalindi lapha kanti umculo khona mighty 2 o'clock after Test Mix after Test Mix mighty 2 o'clock yonke into nje kumele ukuthi sehlise umoya siyazi ukuthi khona ama-family khona manje bakhaphe abantwana babo bayobagcina emathuneni sithi baduduzeke khona ingalabizi ngale ngasezone 12 endroom khona ingalabizi umakhotman aphuma khona ngala idanyani namhlanje uyabekwa ngoba umkhonazi inkwali zenkosi sithi kwehle kungehlanga ngale ngasezone 7 lokhu kunomsebenzi onjalo futhi ungcwatshwa umfowethu unkosana Nkutha. So name of the show is Prison Corner. If it's the first time to listen to this show, this is the only show that is dedicated to wonke amajita angaphakathi emadanyani nabo sisteri. Wonke ama-radio station yiyo nje iThetha FM enalolu hlelo. Namhlanje siphethe ingalabizi namhlanje siphethe awuthi eGrootman uankili ngivumele nje ngimamukele Muni ukhona ngaphakathi lana e-studio la Muni shapu zethu Muni ngikrende kakhulu ukrende awuthiyami Muli ngiyabonga ukuthi ube khona namhlanje ngaphathi kwishow. Akubonga mina Grootman. Mawungasondela nje phambi kwale mic leyo. Umuli wakuphi ukhule njani? Grootman mangithi ngicale nje nibengele labalaleli bakho beThetha FM. Umuli igama lasestradeni. Igama lasejardini unkathazo owakamsimanga uThabizolo noNkosi.
awuthami mina ngizalelwe e-Everton ngase-Bates Road. I think ngizalelwe ngo-1981. Yes. And then we moved to Zone 7 ngo-1987. Ngicale isigela ngigeleza ezithulele primary school eZone 7 ngaba July ngarani 2 years. Yes. Ya ngikhulele ngara eZone 7. Ngiphome ngara standard 2 ngashintsha isigela and then ngaya ePhamehlo ngoba bethi yini sine higher primary. And then we went there ngayogeleza there from ePhamehlo and then mangiya e-school ngaya eJordan High School la eThivas ngase-Cheapside. But in most cases mina ngikhulele eZone 7 le yakudala le, although bengiphuma ngase-extension but ngikhulele eZone 7 yakudala. Moli ukhuliswa abazali abayi-2 or bokhuliswa i-single parent, ukhule kanjani ekukhuleni kwakho from i-background yakho ku-family? Hotman, angichaze kanje mina ngikhuliswe i-single parent. Okay. Abambisane nogogo. Yebo. Ithama belingekho. I think mina ithama lami ngicala ukulazi I was doing matric ngo-1999 mangicala ukubona ithama lami. Nakhona sengifoster yazi ke mo already protective akafuni ngincosi yakhe yabo yeka lo muntu lo. Yabo then nga-insist until ngimidana ne-time it was 1999. Moli ngiyazi ukuthi ukhule from family, ube fortunately ukhuliswe na ugogo futhi ukhule ngemthetho. Indlu nje yomthetho bowugadiwe ukuthi ukhule uzoba yi-something phakathi kwaleyo family. Manje Muli estradini uhlangana naphi nalezi zinto estradini ngoba manje i-background yakho right estradini kwenzakalani? Hotman, I think njengoba ngithi ngikhwele eZone 7 into esikhawathayo thina eZone 7 sikhule singenama role models. Yes boy. I think iyo into ekhawatha intwana ezibhaya namanje ekasi akunama role model. Umuntu makaba grand uyava uye 3 Rivers, umuntu maka grand uyava uye Sandton. Ukhohlwa le environment le yakhulele kuyo. I think mina iyo into engikhawathile nje le yangibhayisisa le ukuthi sanakho okay uMagriza beke Spana ngigrand ngithola yonke into eJardini. But there was this time uMagriza makayiki Spana. I think beke Spana ba Maval Potries ngarabo ma Dining Club or something. UMagriza ngara Florida Spana ke yabona into ziyaqala ziyashintsha endlini. Ngijwayele mangifuna ikhavela ngithola manje, mangifuna uRoyce ngithola manje. But manje into seziyashintsha. Manje maphila back sengisiya high school. Na amantombazana nazi izinto zikhala ama-trip abawaseFanville ama-trip ase-Dixon Park funeka inyungu. Uyayibona ama role model wethu eZone 7 mawujabheka uyazi abo-Orla Force abo-Linda. Uyabona mawungaspini ungaphathi igani awisinayo we-out. Uyabona and even futhi mina into enye bengishaya west mina ngikhule ngitsha amabhoy ngikhule ngimuhle blind I don't wanna lie ngale. Ngiyakubona nalo bafana ngiyakubona bafana. So lento le kimi at some point besipana as a disadvantage. Kumele ngiziprove mina ukuthi ngubani, kumele ngiziprove. Right now amakhotmana aboJapi ke aboDushi abomahwaba laba. Yes. Injase game. Sengiphushana labantu abanclose nalabantu laba. Ntwana wetsa la ngoba tla inga ngifuni 1 2 3 aya si rounding. I mean I don't wanna lie neplaka kaSathane. Yeah. I don't wanna lie. Umahwabo yaza ngayifakaza. Yeah. Bekethanda ukuthi yena plaka yawo iyathusa akare awuchama boy. So now kusengise-strateni everyone uyangincanga mina ngoba uyazi lento le ineplaka le umdotso ngapha nangapha siyospina se-rounding lento le seyimoshekile izimani nayo inyuku iyangena nayo izimani nayo iyangena isidwadlo ngihlala ngismart yayibona i-13 uMagriza bayayibuka le change mani sokune-change ngena kulo muntu lo sekunokufika jumpers sekunokudropwa ikara akayithandi la ile uyangikhuza mina honestly ngikhule endlini kunomthetho yimi nje wenza ama-choices wamabhedayo. Masola strateni sesibameni sekareni sejwaleni siphithiphithi imosheke la Magriza maka Florida Spana. Magriza Florida Spana. Manje sobhizi ngephithiphithi zakho lapha. Sengise-strateni. Ubhizi abo-force ubhizi wenza. Estrateni benithulani? Strateni lento le iqale kancane. Siye rounding noJapi yaswaya sitshontsha ikara siyabuya siyabhayisa. Kuba ne-demand manje the more cars we put in bona ama-orders amaningi asawafuna amaveni angeke ukwazi ukuyiswaya. So indaba yebhathu manje ikhaya ijiki icala lapho ke le ndaba le imva ngoma yasakhiwa kudala amaveni yabo agcwele ngaphana sesiyabhathula siyayenza nisenzana amaveni ayahamba eLesotho ayabuya sinemali and manje flop icrime le mo wenza le ncane le
kunale mkhulu ekubizayo uyagraduate man yeah isikela so isikela angakuthi yazi igebe ngikasi yakubona ubhuti une plug uyakwazi ukwenza izinto oza ngapha ntwana sengingapha nangapha ngicwele uyayibona iyamosheka yonke lento le enhle le abazali beza ngokuyi-instila kimi nediscipline leyo yasendlini iyaphuma manje ngithi mawusuka emakareni manje uyagreka mfethu uyakhula siyakwenye icrime manje engcono kunale eyiphi leyo okay there was a time mina ngifashwa eFanderbilt nekhaya ejekini bangigabha labantu umpandlane eFanderbilt ungigabha 8 years ngiyavanga ngoshizile 8 years yami ejekini mangilapha edangane ngihlangana nezinje mfethu koloyi amasikoloyi muneki 15,000 ivena lirikisa lesotho munne inyani mfethu kaplaka yawo we can make more money kanje start isibhamu sivayise enkundleni ujuna 8 times lo ujuna 8 times leso hlangana nezinto zegame ezihoti manje hayi ntwana le ndaba yekara le yekara manayo itula sabelo ebhayisa shayi imali straight ntwana okay hotes hayi ama contact na masingaphandle soyihlanganisa litolo soyipush 8 years iphela so sneaks sengaphandle ngisestrategy naba lama hotman ubuda ngiyaminga by then mothola le 8 mangithole 8 I think bekuna 21 mangithole 8 yo skiya sakho sithole itanyana ngisithola ngisengisedanyana ngiyashizile then soyabuya ke sengiyabuya manje kwethu ehlisa ngakhe ku-8 I think ngiphushe 1 year 6 months nge-good behavior native feedback ngizitholethele by then bokunento ledakani bayibiza ukuthi yini ama-point system for everything ama-credit system act for everything oyi-achieve edanyane bakuphulela so bengenza into ezibhayida ngigraduate kabhabha edangane isikhathi leso so kati nazi-certificate kati bangiphulela I think ngidlela 1 year 6 months kule 8 leyo plus 1 year 4 months ye-trial okay ngabuyela ekasi strata simnandi nawo ama-hotmani bangibiza ngapha nangapha yayibona yamosheka lento leya phambili bathi hayi le ikara isaspani ntwana inyuku straight manje kanti imali straight manje inyuku straight ntwana yeka le ndaba leyo yetulazo sayothengisa imoto ibhara sometimes aniyithuli yayibona so participate ngiphathi isibhamu yo sengiphathi izede ngiphathi yenZ75 shushu manje then first task ke first task ke le ndaba zama-cash loan lezi bafuna ukutesta manje ukuthi hayi umntwana ngempela ngasipana na hayi siyawaphamula ama-cash loan kumnandi inyuku yangena yabo hayi ntwana manale inyuku le incane nje besifuna ukubona ukuthi wazi ukwenza izinto hayi into ezinkulu ziyeza singene intweni ezikhuti kwenzeke yabo until le yami le yase-Odendal le ngibopha engayiteki ayi Odendal se-Free State kwenziwani lapho kune-spa sakhona sinama-ATM ngaphakathi kulodwa inyuku ema-ATM-eni ukuthi hayi ndoda siphamula lamasaka la kuphela siyahamba yabo inyuku ebhaya kusemamayini la kukhola abantu abasemayini inyuku ibhaya siyakhuphuka sigcwala imoto la sishaya ikara siyangala e-Free State senambile namahecini yonke into ichuliwe makhempu hotman kwenziwe yonke into yazi kuyakhempa kuyagezwa intelezi ngapha kuyachelwa uyafutha wenzani yayibona uthi hayi prepare inyuku ehudi le obvious igazi kumele likuthole uskulu sivayise e-Free State so far roughly bokuyimalini le benuyilanda ngapho roughly imitha indlulile because imali yase-Spa I think it was boma 400,000 ATM i-1 iloada 500,000 and bazolida ama-ATM a-2 and I remember mawaload i-ATM kune-plate 100,000 esala i-standby in case inyuku yaphela i-technician yayiphusha kuphela ngibe niphushe yayibona shothi niphethe yonke information yalapho siphethe yonke information hotman fingerman wethu hayi yakhwatha Free State isifike I think ngisakhumbula kahle evalo bokumnandi blind bokuyi-beach party e-Abrams Race kuyi-beach party e-Big 5 Farm ziyabuya ngisho ubumnandi ekasi uthi ngiyohaphula inyuku lapha nangihlist ngibuye ngimnandi ngisho ubumnandi evalo ngiyavanga nge-Free State kanti angisabuyi hotman kwenzekalani lapho okay la C7 i-Velocity i-VVTI double cap
okay abo driver abayi2 usala ngapho driver usala ngapho driver thina si5 isigijima phansi leyo uthi bengitshela ngayo uMandla Mdluli yasekasi uyayazi ikhona lapha yana kholenye uHotman la Alexander bathi junior khona nenye seTivas bathi Mpini khona nenye yase Ordinary Space mara bathi Sipho Edgar Magibini si5 isigijima phansi siyangena la shapa ina flopo abantu naba khomba ngesibhamu abantu baya corporate sharp inyuku nayo yaphuma labantu ababekhwayini sabasarendile inyuku isengakithi man mangaphutha umnyango wasesipara kuvela uThabo Mandla le iza kimi nge120,000 igijima kabuhlungu kabi spoon down angibhakamisa amehlo lo muntu ubalekani angibhakamisa amehlo isani kubhlungu ngaphandle yo uma 150 cops hey kwenzakalani manje mina ngithi angifuni ukuboshwa mina sengibeka ku8 ngiyazihlanyela ngithi hayi mina ngizoboshwa mina don't sigani la ngamane ngife angifuni ukubile data ngene futhi ngiyayazi ukuthi indaba enjani angeke yabo manje uNkulunkulu mkhulu azi uNkulunkulu nokwenza izinto ngendlela yakhe Hotman labantu bangishange 4 shots bashaya emzimbeni yasibeka lesikale sesila ibullet ingene la aphuma nangayi ya double loss of focus entanye qotho lo 2 shot la na 1 shot ingene esifubeni le baba ile adabana ngimkhohle bathi bani captain Fengere wase Hawks ku Velcom bathi sharp shoot uyu umuntu ongidlenga le 4 shot le ungishane iganda mani fail inyala lapha yana inyuku nayo kimi isakanali kimi ngiliphethe uwe ngesandla ngiphethe yimi shaya mina lemuntu ngoba vile ngimophethe imali nemfuna ukulwa nami futhi so yabona lozo ngihlafuna ngale gani bangangibamba ithi ngihlafuna eqala ingihlafunele eBarlene for short ngilale lapha yana hospital case ICU straight uMandla imbambe nge1 shot uMandla bekiphethe 357 imbambe esandleni la alahla igani siphakwa kanjani siyavala mina same time ICU eBongani hospital uMandla uya ekasi la dayo ndendala kunesibhedlela esincane lapha uya lapha na vaya nakagili same day service bam attender uyava uyedanyana sesiphakiwe kanjani ngilele ICU I think ngidlele ICU September October ngiphuma ngoNovember 3 months ngiyahlele ICU ngithi ngiyaphola bangimisele ukuthi ngifike ukuthi ngixake futhi ngibuye futhi ngeke la idemani ngendlela ngishaye ngayo ngale 4 shot le umphefumulo uyaphuma uzubuye Hotman mina ngibona uNkulunkulu ngibonga nedlozi lakithi la kaMsimanga sibonga hayi mina bengibhora baza ngale nto leziyana ezama ayini leziyana lento zibeke esifubeni bathi baya resuscitate umoya wami uphuma enyameni ngibona ezinye izinto la umunye umuntu bathi lento okhuluma ngazo musinto zaseBhayibhelini futhi njengoba labona ngani conscious la inhliziyo yami bathi yastop ukushaya njengoba baza ngalama ayini lawa yami ngibona umfula omuhle ucala bakhona green evergreen ngiyabona le evergreen le FNP balungisile kahle evergreen ngibona evergreen ngibona umfula ogelezayo kanje wamanzi afresh ungawakhala ngekhapu waphuza iJerusalem bona ngibona izimvu zala zimhlophe zinhle sokubuye uyayibona le yabo ngathi mina ngibone ini ubona izulu bathi wena ubona izulu bobhoda wena ngakathazo kunenhlanhla ukuthi ubuyile sikwazile ukushesha fast yabo badabula la bafaka ama-tube la ngikwazi ukuphefumela umchini bengingaphefumuli mina on my own awuze ngithi uNkulunkulu mkhulu mkhulu beke ngikhuza ke la nkulunkulu nje ngifana yeka le mpilo le I think beke ngikhuza very fortunate ukuthi mina ngibuyile abanye ababuyanga la abanye ababuyanga man the very same day mina ngene ICU kunomuntu ongenayo bamshaye nge1 shot esifubeni lo muntu uyabhora mina ngishaye nge4 shot ngiyaphila umusa kaNkulunkulu ayikho umusa ayikho manje point sohlaphukile Hotman sengihlaphukile mina ngene esibedlela nge6 zika September 2009 I think ngiphaphame ngabo i29 zika September ngiphapha ngabo sister bacole iP50 la iP50 yami i29 zika September abo sister bayi10 na bacole iP50 la ngiyaphaphama mina ekwenzakalani bayangichazela 1 2 3 angisakwazi ukukhuluma badabulela ama vocal cords wami fucked up balungisa kumele mangikhuluma ngiyathelele la ngikwazi ukukhuluma ukwazi ukukhuluma engincengile Hotman manje ngingakhulumi
until ngize ngikwazi ukukhuluma. I think ngiqale ukukhuluma mhlawumbe ngabo-January. Babeka ipeni nephepha la communicate ngokubhala bona bayakhuluma ngiyabezwa. Yayibona ungumusa kaNkulunkulu. Mawuphume hosi Angiphume usiyazi yakhala. Zakhala. 32. Yeah. Awa choose le baba rithi bani bazuthi mina ngibhoriwe. Yeah. Bamangala sengifika la. Nikijima phi ihofu. Ihofo sigijima eVelcom naseWoodendal. Yeah. Velcom sometimes Woodendal bas confuse bathi siyama risky. Abafana bangana Velcom akusabafana besibhamu. Ufanele ukape emagangster ukuhlabana lo. So into siyenzile bathusile bathu ba Hlonka chelete ka la tloela lo. Le tswakae lo. Yebo. How many times did you pass coming here Woodendal streets? Kusekhona isikhathi leso. But how many times did you pass? Niza kanje. Niyasitelela ni. Sithi bail yaza bazithi ziya ku 2010. Yeah. World Cup na yensi sifisa ukuya ku World Cup but man asikwazi sithi bail application but ngeke nibuye nini. Bathu bakhonto ngabona ukugutla manje. Sikaba fambili bathu ba. Ngabona moyo of ukada amaphoyisa 100. Into lejwayelekanga ngana eVelcom. Bamanyeni nabo. Maphoyisa amaningi lona. Ngene court lapha kugadwe kabuhlungu kabi. Sifuna ibail but bathu babona ukugutla bathu baGauteng. Sifuna ku World Cup. Since sifisa kuya sifisa everyone ngifisa World Cup. Yeah. Igcwala bona sivikela sisedanyana thina manje. Nikijima ngapho nikijima isikhathi singanani? I think sigijime 1 year 6 months. And manje the sad part yangara we are 7 years ngara. Yeah. Ngenkunzi. Okay mina nya calculator mina. Ngibe njiveni futhi 8 ayini. Ngizama calculations wami abafethu la I right handed uphikani ku right handed. Asivime icala sivayini soshishila sizobuya. Yeah. Siyavumelana nale out ezami ezi4 ujunior wi1 uya icase. Lezi zithume driver zona. Labantu ababoshwanga la. Ababoshwanga. Labantu ababoshwanga. Shuthi ujunior bakangena evenini njengoba ushiya ukhipha iselfone epocketini yabafonela abafita ayisebhedile yithi hambani. Lezi siyavaka ecareer. Aziboshwanga lezi. Okay, niboshwa ni5. Siboshwa C5 out of 7. No, sekuyilanga ifinal ke. So kwifinal naku hayi mina ngisidile guilty mina ngiyayibona lento le hayi. Right handed and yonke into ikhomba mina imophethisa kale mali imophethisa bami esikhulu yonke into ikhomba mina hayi. Mawuphethe esikhulu uyiphethe njani? Hey R5 le. Bayakhala this is a state weapon we to take it hayi. Ngiphethe into ezinjalo engwebeni mina. Bangigwebe na. Bakuchisa ngani? Bangishisa 30 labantu. Bakateti. Kati labantu. Kati vawu yedanyana ushisa. Ubuya choose number bani? Niya choose number 2. I1 bayigaya. I1 bayigaya 27 years first offender. Munye bamgaya 17 years first offender. Munye bamgaya 27. Wena bathi 30. Mina bathi 30. Mundi mabathi 30. Bukhona amamende family lapho yofa. Njengoba uchisa. No one family. Oba bengekho la. Family bengekho la. Yeah. Then bakuthatha bakusaphi? Mawusuka la Woodendal race awusabuyele trial ejele encane uya eSanford kuseVirginia. Accommodate ama units asagcokile. Siyavaya eSanford. eSevirginia. Silale one day eSanford. Hayi bathu bana bakuthi bathu baGauteng abatsama baya Bloemfontein. No, the next day singena kuNgulube siyavaya Bloemfontein eGoldflay. Goldflay uyangena. Uyangena eGoldflay. Hayi mfethu siyakhala eGoldflay. Hayi kulibisitsana thina sikulibizula abantu abasithandi singene bathi baGauteng. Yebo mbobo siphume eJozi abasinqanga singene sikulibizula akuncanga. Yabo khata bala makalo kulibizula ayabancanga. Xa singene la ukathi mina ngimultilingual ke sengiya-adjust manje indaba esizulu la ngeke isebenze se-Free State uzomsebenzi uyasebenza eyenb biyasebenza yabona manje bontatare bontatare jwale ke khotse bontatare kaofela yabo okay bazame ukusijwayela nyana basifrustare nyana bathi bafita nizohlala ngayini yavane e-pops hayi tronka private tona lokuthi ngoba sesingada si lavala yakada leka best nekathabo best ungithola la ke ubest yeah siyavaya siyara
Khothi ama next door kanje nale A-pops. Yeah. Basilahlele ngayi after 2 weeks. Singene ngara. Awu yabona ukuthi ayikulinye ijele ke la. Linjani lojele? Lejele number 1 li clean. But liyabheda in a way. Ngangeke awudlu usuthe la. Yeah. Bakhawatha la bayakuthesha la mentally nje physically. Abantu ababuye la baya abekho sharp mentally. Mentally. Lapha ma week. Yeyajela kugwinya leliya. Yabo. Singene lapha yana amafoni awufoni kanje uzidayilele. Yeah. Any procedure nje ungayi-understand Ukhata uyodayelayo lana ufuna ukuza uthi ngempela lo muntu niyamazi unkathazo lapho wathi badoka khona ukuthi uzokhuluma. Muli ngifuna uphomlaleli ipicture yangaphakathi kwalelo danyana. Yeah. Lelo kwalelo danyana ukuthi nilala baningi or nilale holweni yindawo njani leyo? I-pops I-pops from strat 3 from strat 8 ndala ngama-22 ngaphansi ongaphezulu ngi-2 toilet yenu nayo la bheka lela jelelela likhohlakele ngendlela esimanga uthi wena uhleli uthi uvula isikhaftini sakho uyadla le awuthi lo hlala nayisena ngithi angifutanani manje kusekho mnandi avela khipha ibhuluku ahlale etoilet wena uvula isikhaftini uthi uyathi lela jeleleliya cabanga uthi uyadla wena umuntu nangu ukhipha ukulehlisa ubhuluku uyahlala etoilet manje manhlaya nithi niquka nithu hlala nithu lo muntu lo bhekela ikhohlakele uthathe umsuthu oselisuthu bamphela nomuntu obuyekhize deni ubuya kwabaphumula emakhaya ongazisuthu abezwani ngenkulumo nispenda 24 hours nithu baba ngathi niyezwana banishifta manizwana nje banishifta kumnandi ngala bathi nokuna something la niyajola or nenzani banishifta thatha umuntu ose-Eastern Cape okhuluma isiXhosa bamfaka nomuntu omsuthu obuye elisuthu labantu abezwane ngenkulumo thatha ikhaladi was the time kufika i-transfer buye Paul's amakhaladi lawa asePaul's la ukhuluma i-Afrikaans kuphela bamfake nomzulu wase-KZN bamfake nomsuthu waselisuthu abezwani labantu yabona ushisisila sile kanjani akuna communication eseleni mina the only thing that kept me insane ukuthi ngifunde incwadi I will go to a library ngithathe incwadi mangiseseleni mina ngiyafunda ohlala ufunda nje mangiseseleni mina ngiyafunda okay mangingaphani wathi exercise walk inyana ngiyawalk nyana or umjoke nyana exercise nyana leyo ngimithale nama uthi ke sixoxe nyana leyo mangene senyaze sena akunanqoqa ngivele ngikhipha incwadi ngifunde manje i-uniform yeni njani lapho i-uniform yethi i-blue incaza i-powder blue iskipa si-navy blue incaza i-powder blue iskipa si-navy blue ijakete i-powder blue amanye amakhala la bakunika ikipa eziyi-4 la and kuyabanda eBloemfontein uma kubanda uzigcoka ziyi-4 uzifaka ziyi-4 ebusika sasa besigcoka singcolile kuyabanda eBloemfontein exercise banika exercise kune-courtyard la ngaphandle banika exercise le mhlambe ye-2 hours yabo nishawe ilanga yabo bese bathi bayavala abantu valela ngaphakathi baningaphakathi la kune-courtyard yangaphakathi ine-TV inesnukhanyana la ine-table soccer la ine-table tennis nyana la unikwazi ukuzikhipha busy yebo i-diet yalapho i-diet yala mina ngifike kusadliwa ukudla okungekho grand until kuba nenye incident attempted kidnapping or something yabo hostage nyana drama nyana then DCS had to come in and take over. That's when DCS said man simnike imali why niphekela abantu aba udoti akusukudlo right lokho then i-diet yashintsha nyana ke kwaba decent nyana benikatwa yini lapha nikatwa i-private or nikatwa i-DCS sikatwa i-private ama-security wasi G4S G4S uyekatala uphuma isikhathi singaki lapho ngiplome from 2011 until 2016 ngoba ngiyakhuluma ngiphumela ngo-August 5 ayini uhlezi ngapho ngihleli la from 2011 until 2016 ngise-A-pops kunama-programs owenzayo by then kuleyo 5 ayini leyo lapho arona la lelajelelana li-more developed mawenza something la ejele urejistara nekholeji yangaphandle okay ngenze i-upholstery la kufana noma ucorrespondant ne-center yangaphandle
yenza ngoma 6 months isitifiketi khona siyabuya siaccredited yabo life skill yalaphayana mnandi abaprogram wada effective blind kuyancengeka but more focused kuya ukuthi ufunani so mawuthi abaya ama-program awawancama and bafethu ama-program are very important blind ngoba number 1 eparobot babheka ama-program ukuze ubuyela ngaphandle bafuna ama-program amawuthi umuntu uyahlala 10 years angenzanga ne-program eyi-1 mina sizingelabe ngize for every 6 months ngifuna uku-achieve something every 6 months angachieve something life skill ngikhona program ngikhona ngenze nama-program ayenziwa ama-sexual offense angiripanga mina maruzenza zonke program ngithi sengiyayenza kunama-program ayenziwa abantu uma ucommit crime odakile bazokufuna i-certain program yabo substance abuse ngiyenzile angiphuza utshwala mina but ngiyenzile for in case yazi parobot na sometimes into eningi mawufika sifuna 1 2 3 awuyenzanga and you had all the time ukuthi lento lezomazenza zonke so mina I took advantage le ukuthi la ngoba ngihlela ngenze mix ithi ngenza ama program bengawenza ukuthi just nyenze le parole board ukuthi yabo umdluli bengenzela mina ukuthi ngizokwazi ukuba umuntu ongcono ngakusasa after 5 ayini bakususa via draft yakusha ayini draft yangisusa la draft yahlele ekhulumpenti fike ekhulumpenti ngo-October 2016 hleli December January bangigaya isipani ngancinganyana batheni bakohlaphulweni mina abantu ababuya e-hip-hop siyalazi ukuthi likhekile engqondweni awuthi uqalaqala ukusipani 2017 buspanani la bengisipane reception suke reception ngawusipana nenyawuthi epentayo bathi Mr Msala lapho khona ngafuna khona ukupenda ukupenda vile manje mawungena ekhulumpenti ubuya ngale bakwamukela njani lapho ikhulumpenti nento zayo amawuthiwa la ikhulumpenti masifika thina sibuye hip-hop sibathi ayi bantu bani bahlanyambani kibani bahlanyambani bathi nge-hip-hop sibani yabo okay sharp var abanye ijele liyabakhawatha mawungavuma ukuthi likhawatha mina khothi manje ngiyala ngawo ngifike mina ngihlaphukele esibathi sinamanje ngisahlaphukele chithi khona abantu babonayo ukuthi lo yamixila lo blind babhaya uthi lo ringo lenqondo ayisebenzi lo muntu ushintshile lo and abantu ababuye hip-hop siba anti-social ujwayela amathuthu senimfakisele manje sesiyifoti akakhulumi lo muntu manje uyathayileka manje akasakhulumi manje akasakhululekanga abantu benombola abantu abanjalo abakhawathekayo ucabanga ukuthi labantu bazobuya lento azenzile nayo izo zemkhawathana ngisale mina ngayenza 1 2 3 zingabuye zingilandele so umuntu njalo uhlala uveld uyambona mana akahlaliseki umuntu akublomile kumnandi yena uhlala khipha amehlo uhlahla amehlo yabo ngathembi abantu abakhawathekayo so thina sifer nento ezinjalo ke mina ngihlala ngikhululekile mina ngikela ngapha ufika ikhulumpenti ufika nama-programs phela nara kunama-programs khulumani siyafika ke thina the third party ngalama-program wethu bathi hayi lawa wase-private ena siwafuni I had to start fresh futhi ngiwayenza ama-program wada ngiwayenze ama-program ngi-adjuste ngiwayenze nawo amnandi ama-program asekhulumpenti ngoba ayenziwa abantu abazoku-interact nama-out ama-out asekhasi khona inihobani bathi ugaliksi la bekenze i-program ye-crime related neyami yabo economic crime umnandi out asekhasi ukubeka kahle yabo uyakubonisa amabanga yabo then uba grand ama-program are-important blind angiwathathi light mina and nabafethu ngaphakathi ngiyabakhuthaza ukuthi enzana ama-program bafethu amajithathu for ngilipha iparole wenzela iparole enzani skill hayi for ukuthi yenzela wena kunzima ngayingaphandle ngayi kunzima kufuneka umuntu wazi ukwenza something ngisho umlaleli lakho niyazibuza ukuthi ubuye nini mfethu mina ngifresh manje ngiyafika ngihot manje ngifike ngi-8 ka-December 8 December but uyabona nje uyalibona ikazi ukuthi hayi hayi mina ngibhlungu ngekasi lami ngibhlungu ngekasi lami futhi mina bengi-expecte ukuthi mangifike ekasi ama-development abhaya ikasi seliphucukile yabo hayi ikasi lethu libuyele emuva instant aliphucuki manje into engishayayo leyo mina ngisho kulezo 7 stadium ekasi ngifuna ukujima ekuseni ngiyafika kuthi hayi akusena stadium ekasi ikasi linjani recreational facilities
eyangishaya blind isani igasi lami likhawathekile man yayibo Moli njengoba uloku uva from Danyani to Danyani ngifuna ukuthi intwana encane ngaphandle ibe nephiki inokuthi ishube ngaphakathi Danyani blind god man shothi akunasini khona isini kumasini wabona kunenye isini ongeke uyikhohle yo god man yo eDanyani ku Sierra it was this time ama 2080 alwa nama Air Force lento lebiya kude man isibinyezi epheli layini ama 20 alwa nama RAF3 so mina lucky mina igazi lami mina lihle bantwini kunalezo ngifustata nje Godman mfit vandag mfethu uzibambe cream mhlale kudenyana man kune 1 2 3 ezomasha vandag yabo right sharp sihleli ekhoneni yabona mangidlile ekhoneni kanje utento lokwazi ukuyibona kahle mayenza kahle yiri ngoba ngathi gijima amahashi wonke umuntu is running for ikhava and remember labantu laba bayathekethana ngoba bayazana angithi zama ngama rank and futhi maso slim njengamela ngile 16 years eDanyani Godman so i situation eDanyani ngikwazi ukuyiread from a distance normally abantu abavayi bonke akuseyabangani but bane nombolo A1 ngelanga lempi uthola bamba bonke amasoja hamba kwamasoja ama-general hamba kwama-general ama-captain then you could pick up mostly la kunento ezoyenzakala ngoba labantu abakusabangani mara bahlanganiswa inombolo so the day kuzoliwa amasoja ama namasoja captain general uyabona la kunento wrong eGodman lelalanga leliyana abafethu bama Air Force balanda ama-UT ama-20 emadayisi laba barelaxile la ngicela ukubona igazi elinjalo ngicela ukubona military strike fresh kanjalo eDanyani yabo babangene kabuhlungu lezi amazulu lezi esibhaza ama-28 lezi ama-Air Force abesutho kaningi ezasekazi ezibangene Godman lento ngiyayibuka from a distance ngabona bamshaya gijime awe akhathale la ngiyabona umuntu lo ngathi uzuka phelele phambi kwami and by then i-help fair blind eDanyani ubhoda ngeteka i-help iba fair inesense ukuthi kumele bazama ukucontrol situation banivalele emaseleni ama-ambulance afair i-medical personnel fair uSierra le ndawo le mina ngifiseli ne even my worst enemy angifisi ukuthi angala lento mina engizibonile angifuni umuntu azibone intwana zasekazi angifuni babone into esizibonile azikho grand khona umunye umuntu mfana yakho yamexina ngoba wabona ikhanda lomuntu kanje pops wabona ikhanda lomuntu kamulile baliphethe kanje nesandla ndamane fanda akekho sharp angithi thina siweak asifana silima yayibona lo muntu lona fanda Godman uyasika ulimele engqondweni so angifuni into ngelesibone into nazayithi sekazi I wish ukuthi bangalalela abazali akunamzali ongazala umntwana bese amfisela okubi akekho bonke abazali bethu besifisela okuhle but ama-choices esiwenza thina abheda and mawubhedile vuma ukuthi ngibhedile lungisa kusase the sooner the better yayibona Godman Moli kuyo zonke lezi zinto zambili usisola ngani mina ngisola ngokuthi ngiza ama-choice wrong mina I could have done better mina ngikhulele endlini enomthetho noma kuzambe ke funa nibe awuthi engcono but mina ngavumela i-peer pressure ukuthi ngikhonzume I think into ekhawatha abantu ababhaya i-peer pressure bawaka watsuba brawaka ulapha dibodiseli suyawafuna not checking i-background yakho as a person mina I could have done better but I made ama-choices wrong abhedayo le influence le yasekasi le wena ungakwazi ukuzikhipha kuyo yazi ngicaba ngibona inoGodman laba uthi la thina ngesikhulu besithi abobhari ibaba excelayo yes into lezesigela la esikhulu besithi wena ubhari usituphu wampi wena yibo badala ama-X5 yini yibo baphethe inyuku thina inyuku sesayiphatha but ngoba beyize easy kube lula futhi ukuthi iphume asinayo no yayibona so kuba ibhari
akusiflop already akusiflow hayi akusiflop already awutshela intwana nayilaleli awuyitsheli hey sware ibastupi babari awutleji ba kinix focus at goals tsa focus at tolong tsa hao you could do better the last strata moli uyayibona la into mawubhela phana boma podcast boyini makukhulunywa ngevali kukhulunywa ngegangsterism kukhulunywa ngelibolu ngithanda ukuthi wena ufresh into erazilaleli no ezinye ziplane ukuyelibulweni khona manje sezihamba ziyinqumuka Hotman, I think i-discussion besinayo leyo last week on Monday. Last week on Monday bengiyesgela senxusi yami apparently beyengefoni isigela so bathathe ifoni isigela so bengifuna ukuloza ukuthi kwenzakalani but hayi akututhi ba procedure and kusifoni ibuye back kufuneka inyuku sona so sine discussion ukuthi bafana bami naba abasahlompa bakadifoni isigela ngibaka ibile wena muntu ukhabathe unalima uthe 2 ngisho ukuthi ke dikubo no December ke ya tla bathi wena uthenge ingubo bathi ke dikubo ba re bona itse ba bafana ba batla sa pressure e jwanda ba sa bollanda sigela batla sa pressure ena o tlo re ke dikubo we itha mina ngeke ngithenge ingubo mina ngumzulu ngumsuthu angiyange libulweni akunakuthi ngisiyami ngayilibulweni I think there's nothing wrong ngelibolu yes but saba imoshile manje ilibulola sevale selama negangsterism which is wrong lento le into yesisuthu kimuyeka but so infiltrate abanye abantu abarong yazimuli sabazi baba qophosa bengithi ngiyada Hotman ukuthi umuntu uyelibulweni angena nombolo uyelibulweni sakabuya sokuyi Air Force how come besingakuselanga lapha na inombolo besithi sifuna uloku daboni nasemna sijwa ube indoda so uyabuya ngenombolo manje so ubuya ngegangsterism elibulweni it doesn't work like that. I think ama time awethu ahoti they need to come back bangene kulento le yelibullo le ngoba no umuntu yelibulweni this year next year kuselimsuku uvule sakhe savule sakhe yayispani kanjalo ungeke uye elibulweni this year after 5 years usobulisa wena hayi kuphela umuntu khona la ngihlangana nawo ngaphakathi eDanyana ungibonisa labafana ababuya boma otindali laba bafake i-trahle ababhale abafake ama-label impahla zaseDanyana uthi laba i-gangster yangaphandle yelubolo yama-brutal male abenza ama-life ngicela nje ukutshela umlaleli lapho ukuthi bangena abanjani lapho labantu laba bangene ba-grand but no into baqedile ukuyabona kuphela njalo ungena eDanyana unamazinyo ungenamaskazi ngenxa yalento leyo uthi yiyo le usitholo songesana amazinyo the sad part abanye izinyo futhi lingcono khona abantu abaluze amehlo because igangsterism phela mabakushala phela nje labakuncini abakhethi bashaya so amawuthi amanye awasana amehlo ngenxa yala idea so mina ngiyacela nje amawuthi nje before wenza into icabange uzoyicabangisisa emuli lama ngibheka into zami thank you Hotman kube spokesperson salapha namafatsane nokuhada siyabonga mfethu ngathi uyamazi the great bekedlala ibhola bedlala ibhola uyamazi khona manje ubukela kakhulu wow the great bona the great awuthami ngiyabonga ukuthi ukhona uplomile 16 then lona sikhuluma ngomunye umuntu obuye dry clean obuya kokugezwa Hotman njengoba ubuyile ufuna ukuzothunani ufuna ukuzibona ukuphi Hotman akuna awuthi efuna ukuguga i1 yabo akuna awuthi efuna ukuba i-sperm donor yabo I think mina ingozi zami ngizikhawathile kakhulu so ngifuna ukubuyela back to enyusini ngikhulise inyosi ngethama elingcono yabo ngifuna ukuthola isipani number 1 alright muli mina ngikhola ngena lapha isheshe kabi ithi ngimfake lapha mruto kalikani
mabusana muli ulihlathuse pele mfethu intwana ka ke bona ke ntjaka ya ke ntjaka isinguri manga jole ne ke mata ka ratsi o mata ka ofisi ke mata ka ratsi kona ko intwana tsena tla metse re tlo di khalmela go le kaofela muli Hotman ai ntse ke re no mhlomong ke tsaba wa tamela ke re mhlomong a khona o santsana ba tla o lozama gae ya bana la ka ya o foka pilomba ya Hotman ke teng ne ha ona tsenga tla di bua kopa o na le founa matsaka ke re tla bua re tlo kopana mabusana a bone ntho tso bua ka tsona go ke nnete re tlo iphela mthweta thank you Hotman ya mo botsa muliso thank you Hotstown hola jack tanko yabona Hotman yeah ngicela ukuxoxela something yes there was a time last week ngiya eLemusa yeah ngifuna go buy ikholi la eLemusa la kusebusukunyana so there's these three guys bablome ekhoneni yabo ngase Standard Bank yes so lechiri lezi sisa kanje sinanekile so lento lezi ziyakhuluma la ayimona nakidlanka unana bearing skate wena unke unani yabo kanti ngiyabezwa mina I ask them a simple question uthi emergency entwili plan anye le plan uyathonga umfole motsaka yes go mano ke right ntwe ntse di bua ne se ke re le yona be se linana gore le kenyeletse motsaka le kenya le na di lebo gore twa le motsaka for 2 minutes job le tlo yetsang yo bana ba be se linana gore ethonga kana ke tlo ya fole motsaka afala ba vele bayiyeka lento bafuna ukuyenza bayibona ukuthi hayi dilimo bacabanga dilimo yo ngoba ngomuli no most abantwana kunama role model ikhulumile point and bakhuliswa ama single parents that's why le ntwana lezi siphuma endleleni and intwana enjalo ayifuni ukuphuma yi1 endleleni idonsa nabanye abantu and le nto lesiyenzeke ikolweni bokuthi senze njani ngendaba ikolo njoba ukhwabisa shilo ngiaware ukuthi kuna something ayenzayo ukusiza le ntwana lezi ezincane lezi I think now I owe it to my community yami yes to lend a hand yeah I mean ngihlala ngisedardini house arrest ngihlala ngisedardini house arrest almost amalanga abhaya phakathi neviki ngi house arrest I think lesikhathi leso isikhathi ngasiuza fruitfully sona bomahwaba helping the community one child at a time one child at a time hayi akulonyeka lo ngathi into ngasiyaziwisa ngathi into ngasiyaziwisa ngodi ngithe mangokufuna yeah Hotman ngisho sinenyanga ngokufuna ngenzeki njalo yabo ngithe mangikhuluma nomnikazi wejele umnikazi wejele wathi no baba uNkodi wathi Vusi ikhuluma no ne area commission ngokulanda ku area commission ubaba uMkhaliphi ngiyabonga baba uMkhaliphi ntate Mkodi kuyalebuka kamuka Free State kuyalebuka mangifika eGemkor ngikhuluma nabo eGemkor bafuna igama lami iprison number negama uyazi igama lakho maliphuma ngithi uwelo from Groentein babuza ngawe bathi Vusi sifuna ukuthi ubone imisebenzi yethu ngomubi ijele lithi Vusi imisebenzi yethu uzoyibona ngomubi that is why abantu mabalalele ekhaya bezwa enye into enje ukuthi umuntu uyachange injalo amachita mona nawo machita mona yo amachita nawo babuthuso bampulane ezone 7 ngalena abadayi mabusana sinomuli sinomuli ngoba muli ukuthi abantu bakwamukele imisebenzi yakho futhi ukuyejele bokuyimisebenzi yakho nokuthi wamukelwe i-community kusese imisebenzi yakho ukuthi uwenzani manje no nangu umuli ubhizi usipana nentwana ezincane ubhizi wenze awareness then umuli kushuthi siyamamukela i-leader ama-skill wazi ukushunani ngikwazi ukupenda upholster uya-excela lapho lokho cover amasofa lapha nento zakho bokhokho nani bomama nangumuhle makhotmani nangumuhle angithi manje kumele ukuthi
umuntu uza kithi si-community nathi kumele simitafuye bawukhuluma ngepente nje ukuthi mina vusi kubadla motho a tlo pentang ke kopa nabaratsi a tlo fanang ka tsone ke tsa batho ba tlo re Muli go tlilo Thetha FM go batlela ntho e jeng a kufani nomoro tsena ka taba gore lo utlwile gore ne Muli ke moshimane wa motle wa fitla jwale ai tse wa re dikene tse wa re dikene Muli Hotman ngiyavumela ukuthi ungaphana ngamanamba akho uyangivumela ngiyakuvumela kukhulunywa ngomsebenzi abantu abafuna ukuthi ube ubaba ngoba abantwana bakho bayi2 nawe ube ubaba okhona ukuthi nawe ubeke isinkwa on the table njengabanye bobaba hayi amanamba wami i064 064 935 935 07 07 43 ngaphinda futhi 064 935 935 0743 no bekithi ngiyakukhulula manje angisakukhuluni ithi sigijime ngingene lapha ku mix basibuya ku mix ngizokubuyisa futhi ngoba ziningi into ezenziwa uMuli at the same time motivational speaker ini masontweni izinto ezinjalo manje nimfuna lapha na uMuli sizokhuluma ngazo mase sesibuya ngoba abantu abafana noMuli kumele sisebenzise bona ngoba manje lekengele inendlela ekhuzwa ngayo inendlela okukhulunywa ngayo ngoba manje ezikolweni lapha ezikolweni bo-principal siyazi ukuthi ngama-Christian asali asilwisi i-religion i-Christianity wathi but when coming to gangsters senicela culani iy'fila zenu asebelief sizaletha abantu abazokhuluma nabantwana ngoba le ntwana ma ungena nje zokubheka nje useza lapha esitubhini ufake icathulo ezimuthu phambili lapha udazi uhlonjwisango then mawuqeda wena mawukhuluma uzokhuluma ukuthi ku-author book what written by who ithi kanje no asiutilizeni nabafowethu zonke ezibedanyani akusebenziswe zona Hotman mina i-community ayinkoloti mix mina yimi koloti boy you make my day man ay siphuza amanzi Muli sure on the 1 and 2 zivuse Mthombeni niyazi ukuthi bakuyi-weekend after tears mix nesixoleleni nje ukuthi ezinye izinto sisijampile namhlanje sihlezi unoMuli la sokuthatha sikubeke ongaphandle simfaka ngaphakathi ongaphakathi simfake ngaphandle lana reality show la sikhuluma into the way ingakhona akunabharizo ngekwa Muli ikhona la ile ikhona ile ngeke uzala umntwana mawuqeda ukuthi umntwana ubaba daba ukwatile munhlolile umhlola njani hayi uthi indoda akahambe kuleyo ndlu le ingane njalo asani after 2 o'clock name of the show is present corner it's your boy Vusimuzi Mthombeni nobona ukuthi isikileng sasevali ithambo lenyoka likwazela umzonda umfana amagama bathi Vusi Mthombeni bathi Vusi ibhaso bathi Vusi zebandiri ithemba lamakhomusha ngithi hoyoyi nongiplomile laba mfethu siplomile lapha siplomene engalabizi siplomene noMuli Muli hola puti shapu zedida puti grand puti kaputi puti ngithanda nje ukuthi puti ubuyile ubonile icrisis esinayo manje intwana zethu and beside nabo thikini babo abantwana balaleli whereby abazali bahluleke ngoba khona abazali abamanda abantwana khona abazali aba-honest but ngendaba ukuthi thina singamathama wekho amathama asedanyana amathama agcwele la ngibeya khona agcwele la no kumele ukuthi le nto siyiqale